Ngiyajabula nalamhla kukulethela singwa sakho selisuku, singwa sakho sekuphila. Vuka udle njengalokhu Jesu athi umuntu angeke aphile ngesingwa sodwa kepha uyadzinga livi lelivela emlonyeni wakhe. Ngiyajabula ukuthi ngikuphakele livi noma kanjani lelitawuphumelela kuloku uNkulunkulu lalilethela lona kuwe. Encwadzini yesihlabelelo 3 verse 3, kodvwa-ke wena simakathe ulihawu lami nebukhosi bami, uyangisimisa unginike sibindzi sekuncoba. Lolo hlabelelako abebhekene nencumbi yetitha. Manje mahamba bekade ukuthi kukhona labangafuni kuphila kwakhe, hhayi ukuthi abamfuni nje kepha bayamhlasela to make sure bayamsusa. Kepha akazange athi asale ngihlala nginganyakati angibhace. Ngiyambona ngiyamcabanga Davida aphuma majestically kwangathi matawuphuma emnyango ade kuthi kuphuma kwami la kunemicibisholo. Kuphuma kwami la kunetitha. Futhi ngiyade ukuthi mangenca kuleti akusho ukuthi diphelile kunaletinye embili. Davide uthi makaphuma athi wena simakathe ngiyade ukuthi ulihawu lami. Makaphuma uthi ngiyade ukuthi ubukhosi bami uyangisimisa. Ngiyade ukuthi utanginika sibindzi sekuncoba. Ngike ngabona umnenge kwesilwanyana nje akunamathambo, akunamatubane, akunamandla. Ngubona nje kuyahamba nako, kuyathi hambela kuyajangaza kumeme esigujana sakho. Kwahlaselwa inyoka. Yathi mayikubamba le nyoka mase kula emlonyeni nje ithi yakushwabathela yakumita kwase sekuphuma labo juzi balomnenge. Kwase kuthi ngci kwaba lukhuni ukuthi kungamiteka kwehle. Hawu inyoka yahlahla emehlo yagcina ikhafula lesilwanyana lesi. Le juzi yasala la emlonyeni wale nyoka kwaba lukhuni yabe bathe ngisho seyikhafulile sekulimele lokwemnenge kepha le juzi yasala yaba inkinga kulesitha. Uyathi nawe usaphuma kulesinye isikhathi uphuma ungumuntu lobuthakathaka. Uphuma ungenamatubane, uphuma ude neliso lekubona titha letivukela wena, uphuma ungenawo nematubane ekuthi leti-ke lotibonako ungatibalekela, kepha uNkulunkulu madi ulihawu lakho. Esikhatsini lesinengi siyaye simcabange uNkulunkulu alihawu ngetinto lesitibonako. Ngetinto lesibona ukuthi titawusivelela noma tiyasivelela bese siyamcela abelihawu kani uNkulunkulu. Kahle kahle kithi lamhla akufanani nesikhathi saDavide la bekunetimbi khona leti physical. Kufuna uphathe lihawu. Bewungaliphathi lihawu ngoba uswenka uvakasha. Bewuliphatha ngoba usensa ukuthi kunengoti, kunembi bese uthi hosha ulihawu lakho. Nalamuhla uNkulunkulu akasilo lihawu etinveni leti physical etitheni lesitibonako ngoba loku lesikubonako kubangwa nguloku lesingakuboni. uNkulunkulu ufike abe lihawu kuletinto lengabe tikhoza idamage. Mangingabekisa nje ngelitshe. Mangabe litshe liyantshuza emoyeni, ubokwathi ukuthi kukhona emandla lalibangele ligijime noma liconza kuwe noma liconzaphi lifucwa ngemandla tsite. Lithi-ke leli Bhayibheli simakathe ulihawu. Nguye lofike abe ngemandla kuloku lokubangela lelitshe ligijime.
Loku lokubangela, loku lokucondzisa lento la kuwe lengabonakali, bese sekuba netinto lotibonako ukuthi hawu lapha yini, loku kuvelaphi, lithi livi laNkulunkulu simakathe ulihawu lakho. Kungako bekungakamele kube nelanga la ungathi uNkulunkulu hhayi utambonga ngoba sewubone tintfo, ubokwati ukuthi simakathe ulihawu kakhulu akabonwa ngeliso lenyama, uyawube ulihawu etintweni letinengi lekungatiboni ngeliso lenyama. Kungako Davide uthi makaphuma ati ukuthi ubhekene netitha asaphuma bese uyamusho simakathe wakhe. Nawe bani naleso sibinzi lamhla. Ungaba buthakathaka ubukeke ungenamandla, ubukeke ungenamatubane, ubukeke ungenato tinto tekuphila kulesikhathi uNkulunkulu takusimisa. uNkulunkulu utaba lihawu lakho. uNkulunkulu utakunika, utawukwenta unqobe. Khumbula kumthumisa. Amen.